čekaj da stane rikta. Odi ispod njega. Ispod krune. Pa recimo, i nek ti onda on napravi. Ajde kreni, Bruno, kreni se penjati. Bravo. Bravo. Ti polakši, Bruno. Ja sam stao sa penjanjem. Dobro. Odi dole, Pile. To ti polako, Bruno, ostani gdje jesi. Ponovo ću popet. Kreći ću preko tebe lagano. Još malo odi gore. Da, vidim. Bravo. I sad ga preleti. Odlično. Ovo meni se upalio semafor. A ovo je strava kako to leti dobro. Ideš dole, jel? Polako, ima vremena, nije priča. Možeš. Idem dole, ta? Sad mi se još ne pali, ajde pusti da sletim, ja? Ajde. Sad ga makne jer ću jako da ne bi slučajno zapeo za tebe. Dobro, o tebi još ne pali semafor, ne mora se govoriti. Kaj stres lagano? Pa nije. Nije, gle. Probaj si malo zagusat leti, naprijed, nazad. Treba se tu više islikati. Nema panike, narihtano je tako da možeš bar 45 sekundi. Samo si narihtaj lijepi teren. Da ga prijem u ruke, da se ne zajebamo, a? I kad letiš onda... To... Gasi.